aba bana mama wabo mu gitondo arazinduka akabasiga hano ku rugo akaza nka saa 8 z'ijoro yasinze. Mama wabo akora iki gituma ataha iryo joro ryose yabasize ahabonyine? Mama wabo nta kandi kazi agira, yirirwa anywa inzoga mu kabari. Nyine nk'iyo baje mu rugo iwawe ufite icyo bahura bagaburira. Ariko nyina yigize indayo. Nyina agenda mu gitondo, abana ntibamenye icyo barariye n'icyo biririwe. Umwana urimo mukuru ufite nk'imyaka 12 niwe ushakisha ibigomba gutunga abo bana, kandi nubwo abishakisha ntibahinga. Ahubwo yirirwa ahetsa ako kana kandi gatoya akakirirwa nakanakararana, rimwe kakarara katonse, ubundi akagata no mu buriri kakirirwa karira nk'uko undi yagiye nko kuvoma ku gakobwa gakora. Ubwo noneho ahazazira kaza kagahendahenda, nibwo buzima bariho. Hanyuma mwirirwa ahangaha mama ataha ryari? Saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro? Akirimo gukora ubuyede se? Wapi? Abari gukora iki? Abayagiye ku muhanda. Ku muhanda gukora iki? Ntabwo tubizi. Ntabwo mubizi? Mwebwe mwumva ko abagiye ku muhanda gusa? Mama ntabwo wenda yatashye izo saa 6 z'ijoro ntaza yasinze? Aba yasinze. Hanyuma ubwo yatashye yasinze ntabakubita? Arankubita akandaza hanze. Aragukubita akakuraza hanze? Abakozi ziki abavuga ko wakoze iki? Abavuga yuko nataye urugo. Warutaye se? Wapi? Kubwira ko yabibwiwe n'iki se ko wataye urugo ko abatiriwe hano? Ngo n'abantu baba babivuze ko badufasha kugira kuduhahira no kutwambika. Mama nta nubwo ajya bagurira n'imyambaro? Nongeye kugusuhuza no kukwifuriza ibihe byiza wowe ukurikira The Anonymous 250. Nizere ko mumeze neza cyane. Ndi mu kagari ka Karama, umurenge wa Kazo, mu karere ka Ngoma, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Ndacyatembera muri aka gace ndeba uko ubuzima bwifashe. Ngeze muri aka gace mubona ndimo mpasanga abana babiri barimo, navuga ngo batoya rwose, ngira ngo murimo kubabona. Umwe ntabwo arageza n'umwaka, undi afite nk'umwaka umwe n'igice. N'abana nagerageje kubaza amakuru kubera ko nageze hano ndahanyura, aba bana ndahabasanga. Nyuma y'amasaha 4 ndagarutse, babana ndongera ndahabasanga bicaye uko nabasize. Nta mubyeyi mpasanze, nta muntu mukuru mpasanze aba bana bangana gutya gusa. Hanyuma nifuza kuganira n'abaturanyi ngo mbabaze iby'aba bana bihagaze bite, iby'aba bana bimeze bite. Kimwe mu byo nabwiwe nuko aba bana bafite mama wabo. Iyi nzu mubona hano inyuma yanjye ni rwo rugo batuyemo, ariko ikibazo gihari nuko aba bana bameze nk'abirera. Aba bana bameze nk'imfubyi kubera ko mama wabo ngo arabata akigendera, akagenda mu gitondo akagaruka ninjoro bwije cyane. Aba bana biriwe bicaye ahangaha, bakirwa bicaye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kugira ngo barye cyangwa se kubona ibibatunga. Ngo nakana gatoya k'imyaka 12 tugiye gushakisha, tukakaganiriza nako kakatubwira uko kabaye, ariko ngo niko kabatunze. Mama wabo nta kintu yitayeho. Ngo amakuru dufite nuko ngashobora kuba akora umwuga w'uburaya, akaba azinduka mu gitondo agenda nyine yagiye muri ubwo buraya, akagaruka ninjoro ngo saa 8 z'ijoro akongera akazinduka agenda. Ibyo rero byatumye twifuza kuganira n'abaturage batuye muri aka gace, abaturanyi baba bana, kugira ngo twumve ubuzima utu twana tubayemo, ubuzima bubi utu twana turimo, batusobanurire ese bimeze bite. Twifuje no kumenya se ubuyobozi bwo burabize, abaturage baraza kudusobanurira. Reka tuganire nabo hanyuma batubwire uko bimeze. Nitubona nako kana karera abangaba bandi nako karatubwira uko babayeho. Reka rero begere hanyuma nganire nabo. Yego, twifuje kuganira n'abaturanyi baba bana, hanyuma turi kumwe n'umumama. Ntago yifuje ko imyirondoro ye igaragara ku yaba isura ye kuri kamera ndetse n'amazina ye. Muraho neza mama? Muraho. Amakuru yanyu? Ni meza. Mama, uturanye n'aba bana dusanze bicaye hano? Turaturanye.
hanyuma uratubwira aba bana bafite ababyeyi tubasanze bicaye ahangaha twahanyuze kare hashize nk'amasaha ane turongeye turagarutse turahabasanze iby'aba bana bimeze bite? aba bana mama wabo mu gitondo arazinduka akabasiga hano ku rugo akaza nka saa 8 z'ijoro yasinze. Ejo bundi ho banaraye mu nzu bonyine aho aziye asanga bari kurira arabakubita. Nuko nguko abo bana birirwa rimba banarya ntago twebwe twanabimenya. Mama wabo akora iki gituma ataha iryo joro ryose yabasize aha bonyine? Mama wabo nta kandi kazi agira, yirirwa anywa inzoga mu kabari. Nibwo buzima bayemo. Ubwo abafite amafaranga ku buryo yirirwa anywa mu kabari cyangwa bari kugurirwa n'abagabo wenda? Abari kugurirwa n'abagabo. Hanyuma abo bana bamaze igihe kingana iki babaha muri ubu buzima bumeze gutya nimba bazi kuva bigitangira? Ndumva bamaze igihe kinini cyane. Ntabwo wenda nk'abaturanyi mujya mutabaza ngo mubwire nk'ubuyobozi muti nyamara hano hari abana babayeho muri ubu buzima gutya na gutya ngo mwumve icyo babivugaho? Oya, n'abayobozi barabizi. Abayobozi barabimenye ko aba bana birirwa bicaye hano bukira bugacya umunsi wose ntibagire icyo babikoraho? Barabimenye kuko n'ubundi uriya muto wakivuka bamusigaga bamukingiranye mu nzu akirirwa arira. Nibwo buryo abayobozi babimenye. Ubu rero usibye ko ubu bamaze gukura hari umwana mukuru babasigira ubu yagiye kuvoma adahari, niyo mpamvu muri kubabona bari aho bonyine. Uwo mwana mukuru afite imyaka ingana? Imyaka 10? Ni 2. Hanyuma rero mama mwebwe nk'abaturanyi mubona bino bintu bidateye inkeke bano bana umuntu ubuzima bwabo butari mu kaga koko? Burababaje cyane. Mujya wenda se basi mwebwe muvuga muti nk'abaturanyi reka tugire impuhwe tubagaburire barya bate bimeze bite? Nyine nk'iyo baje mu rugo iwawe ufite icyo bahura bagaburira. Mwebwe rero nk'abantu muzi ko ubuyobozi bubizi mukabona ntacyo mubikoraho, mu by'ukuri umuntu atari uburangare ku buyobozi? Natwe twabuze icyo tubikoraho, none se ko bibera mu nzoga twabikoraho iki? Naho utubari turakora? Bafite isaha babahaye, baragenda bakanywa, isaha zagera babahaye bagafunga, ariko nta n'umuntu wemerewe kwicara mu kabari, si wamenya iyo bazinywera muri make. Mama turagushimiye urakoze. Namwe murakoze. Yego ngibyo iby'aba bana babayeho nabi cyane. Yego turacyarimo kuganira n'abaturage baturanye n'uyu mugore uba wasize aba bana ahangaha. Mama muri aho neza? Muri aho Makuru yanyu? ni meza. Tunyuze ahangaha twahanyuze kare dusanga bano bana bicaye aha, turongeye turagarutse nka nyuma y'amasaha ane dusanze n'ubundi bicaye hano. Aba bana baba ahangaha umubyeyi wabo bahehe bimeze bite nk'abaturanyi? Abo bana rero bafite nyina, ariko nyina yigize indaya. Nyina agenda mu gitondo, abana ntibamenye icyo barariye n'icyo biririwe. Umwana urimo mukuru ufite nk'imyaka 12 niwe ushakisha ibigomba gutunga abo bana, kandi nubwo abishakisha ntibahinga. Ubwo nyine aho abonye ibiryo arandura nyine nuko akaza agateka, ariko ubusanzwe nyina aza mu ijoro rimwe akanararayo, bakamubona ku bukeye nanone akabyuka agenda. Mbese abana bafite ubuzima bubi cyane ku buryo n'ubuyobozi ntako butagize bumwirukaho, ariko we bamwirukaho bakamubona nk'uyu munsi bakazongera kumubona ejo nimugoroba cyangwa se mu ijoro nk'uko bakumva ngo yaje. Nibwo buzima bafite. Hanyuma rero aba bana kwirirwa bicaye ahangaha kubaho muri ubu buzima mwe nk'abaturanyi mubibona mute, mubikoraho iki? Bibona gusa nk'iyo baje nko mu rugo bari kuza bakina n'abandi bana bagasanga inkono ihiye, turabagaburira bagasangira n'abacu, isaha yagera nyine bakaza bakajya mu nzu bakaryama. Ako kana utubwiye ko imyaka 12 niko kabatunze kandi ahubwo yirirwa ahetse ako kana kandi gatoya akakirirwa nakanakararana, rimwe kakarara katonse, ubundi akagata no mu buriri kakirirwa karira nk'uko undi yagiye nko kuvoma ku gakobwa gakora. Ubwo noneho ahazazira akaza akagahendahenda. Nibwo buzima bariho. Mwaba mwarigeze wenda mubibwira nk'ubuyobozi burabizi? Burabizi.
burabizi ahubwo kugira ngo bazamubone ni ikibazo. ubikoraho iki rero? Ubuyobozi ubu ngubu bari babwiye shefu w'isibo ko azanika uwo mugore yaramukaje, bakabahamagara bakaza bakamufata bakamubaza impamvu agomba kujugunya aho ngaho abo bana akagenda. Umwana twamaze kumubona, uraho neza? Uraho. Amakuru yawe? Ni meza. Bakwita nde? Uwase Valentine. Uwase Valentine. Ufite imyaka ingahe Valentine? 12. 12. Hanyuma Valentine tubwire, twasanze tuno twana hano n'utwanyu? Muravukana? Mama wawe ari hehe? Yagiye mu mujyi. Yagiye mu mujyi? Afite akazi? Akora iki? Ubuyede. Hanyuma mwirirwa ahangaha, mama ataha ryari? Saa sita z'ijoro. Saa sita z'ijoro? Akirimo gukora ubuyede se? Wapi. Aba ari gukora iki? Aba yagiye ku muhanda. Ku muhanda gukora iki? Ntabwo tubizi. Ntabwo mubizi? Mwebwe mwumva ko aba yagiye ku muhanda gusa? Hanyuma mubayeho muti hano rero, mama aza saa sita z'ijoro, mubaho muti? Nabi. Mubaho nabi? Murya byagenze bite? Aba yabidusigiye ariko ntabwo aba yadusigiye ibihagije. Abasigira nk'ibingana iki? Ni bikenya. Ni bikenya. Ubu ni wowe wita kuri aba bana? Urabishobora? Wamaze gukamirika ku buryo ushobora kubarera bano bana? Hanyuma se ubu iyo saa sita z'ijoro muryamye muri iyi nzu mwenyine, ntabwo muba mufite ubwoba? Tuba tubufite. Ariko mukihangana. Hanyuma tubwire, weho n'aba bana mubaho mute mu buzima bwa buri munsi? Mubaho mute mudafite mama, mumeze nk'abadafite mama? Tuba tumeze nyine nk'abadafite mama, ariko ntabwo ari nabi cyane. Mama ntabwo wenda yatashye izo saa sita z'ijoro ntaza yasinze? Aba yasinze. Hanyuma ubwo yatashye yasinze ntabakubita? Arankubita akandaza hanze. Aragukubita akakuraza hanze? Abakuzize iki? Abavuga ko wakoze iki? Abavuga yuko nataye urugo. Uba warutaye se? Wapi. Kubwira ko yabibwiwe n'iki se ko wataye urugo ko abatiriwe hano? Ngo ni abantu baba babivuze. Turabona uvuye ahagana he? Kuvoma Nyacyonga. Nyacyonga? Ni nk'urugendo rungana iki? Ni runini. Ni nk'amasaha ngaho ugereranyije? Ni ukuzamuka kari agasozi mbonye? Ubu ni wowe wita ku mirimo y'uru rugo yose? Urabishobora uri umwe? Hanyuma se sha, ubona wenda ubu buzima mubayemo bubashimishije? Ubundi se uriga? Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatatu. Hanyuma ubwo iyo wagiye kwiga bano bana babaho bate? Mama aba yaje. Mama aba yaje? Watubwiye ngo aragukubita akakuraza hanze, ubu ujya urara hanze? Umaze kurara hanze nka kangahe? Yandashije hanze ejo bundi. Urara hanze? Hanyuma se ntabwo wenda ntabwo ubuyobozi bujya buza nk'aha ngaha ngo babaze ukuntu mubayeho mwebwe mama adahari? Buraza. Bakababwira ko bagiye kubafasha iki? Ntabwo twari tubizi. Ntabwo abayobozi bajya baza hano? Ntabwo batubwira ibyo badufasha. Ntabwo bababwira ibyo babafasha? Mwebwe mwifuza ko babafasha iki? Ko badufasha kugira kuduhahira no kutwambika. Mama nta nubwo ajya bagurira n'imyambaro? Urakoze cyane. Namwe murakoze. Yego, twakomeje kuganira n'abaturage batandukanye, abaturanyi baturanye n'aba bana. Ngira ngo murimo kubibona utu turyo bano bana barimo kurya n'umuturanyi utubazaniye, n'abana babayeho nabi. Uko mubabona bicaye ahangaha ngo niko birirwa bicaye kugeza nimugoroba. Hanyuma nimugoroba nyine ako kana gatoya k'imyaka 12 kakaba ariko kabajyana mu nzu bakaryama, nyina akataha ijoro. Nuko nguko babayeho. N'ubuzima bubabaje, uramutse namwe murimo kubibona urebye ukuntu bano bana babayeho. N'abana bakwiye gutabarwa mu by'ukuri, n'abana bakwiye gutabarwa kuko n'abana batoya batakabaye birera. Ntago zinzi nimba navuga ngo nukwirera, nimba navuga ngo nukubaho gute, ntago mbizi. Umwe urabona ko ntago arageza n'umwaka, undi urebye ni nk'imyaka 2,
mwaka umwe n'igice, urabona ko birababaje mu by'ukuri, birababaje. Sinzi nimba abayobozi b'ahangaha babizi, ariko mu makuru nyine twahawe n'abaturage hano batubwiye ko ubuyobozi bubizi. Umuntu ashobora kwibaza nimba ubuyobozi buzi bino bintu bukaba nta kintu bubikoraho. Ese ubwo buyobozi ni buyobozi nyabaki? Ese ubwo buyobozi bwita ku baturage? Nimba umubyeyi ataboneka, sinzi naho bamuburiye, kuko ntekereza ko nimba aba aho ngaho hose muri utwo tubari bakabaye bamushaka bakaba bamubona. Reka rero mbashimire cyane, ngewe ndumva nta byinshi narenzaho uretse ko ari agahinda mu by'ukuri. Abana bateye agahinda, aba bana barababaje cyane. Ubwo reka mbashimire cyane kuba mwadukurikiye, mbashimire cyane kuba nshimire wenda n'aba baturage batuganirije bakatubwira imibereho y'aba bana. Gusa icyo dusaba ubuyobozi nyamuneka ni uko bwatabara aba bana bakaba bagira uko babaho, bakava mu buzima nk'ubu ngubu bubi. Nitwa Mubaraka, ndi kumwe na Jire, ndabashimiye cyane. Ciao, bye.